gledalci i slušalci, nadam se da me svi većinom poznajete. Ja sam profesor Ninoslav Nikićević, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, već 3 godine u penziji, evo već drugi put član Međunarodne komisije za ocenjivanje senzornog kvaliteta jakih alkoholnih pića. Najviše je bilo šljivovica 17, bilo je kategorija likera najbrojnije u stvari, više nego šljivovice, zatim bilo je tu kajsijevača, travarica, rakije od jabuke, rakije od krušaka. Ono što je moj dojam, to je da je drastično povećan kvalitet uzoraka koji su došli na ocenjivanje, generalno iz svih kategorija. Ove godine bilo i džinova, ni u Srbiji nema mnogo džinova, znate, to je jedno ovako, kako bih rekao, pomodarstvo, malo i u Evropi i u svetu. Međutim, ove godine džinovi su bili onako, ne mogu reći nekog ekstra kvaliteta, ima tu još prostora za tehnološki napredak te kategorije pića. Jabuke su bile sjajne, moram reći, kruške takođe, pogotovo od kruške takiša, koja se retko pojavljuje, znači rakije od te kruške izuzetno su retke i u Srbiji i uopšte na balkanskim prostorima. Što se tiče šljivovi prepečenica, one su i u Srbiji, ali i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i Republici Srpskoj, jednostavno kvalitet ne jenjava. Znači, iz godine u godinu, čak naprotiv, moje mišljenje je da se kvalitet povećava. I ove godine imali smo prvi put da je u medijani, jer ovde je ocenjivanju medijani, da jedna šljivovica je dostigla medijani, znači 20, znači da je u petočlanoj komisiji 3 ocenjivača su joj dali 20. Tako da to je i mene iznenadilo i to je bila vanserijska jedna šljivovica. Poslednje 3 šljivovice su zaista bile vanserijske i retko se nalaze na bilo kojim takmičenjima. Tako da bi ja pohvalio, znači i organizatora, znači izuzetno uspešno u svemu i ja sam prezadovoljan i nadam se da, što kaže, samo da mi zdravlje posluži i ako me organizator pozove, tu sam i 2022.